Kenalkan, nama orang Denny. Okem sekolah ya. Denny Okem Sakola. Okem sekolah ya. Marisa Bintang Sakola. Oh anjing. Ah. Bos. Ayo bareng alus tuh, Bos. Mana? Itu tuh udah kanyar, Bos. Kelas berapa? Kelas 10. Ah, Ayo anterin kenalan deh. Ayo. punten. Bos aing rek ngomong. Man. Bos. Karir Bos. Ngus anjing. Aduh. Kenalkan nih orang Denny. Okem sekolah di dia. Marisa. Buka aing sama. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen. And subscribe. Berarti manggil anu awal-awalna pulau ka budak-budak. Iya, Baik, gantian dulu. dua A gitu lah, kelas 2A boy. Atau kelas 3A gitu. Mana nomor be? 3A gitu. Bos. Aing kenalan gitu. Lahir eta geusnya anjing. Bos. Siap. Ya. Terus urang rek kenalan. Kat. Bos. Nah, nunjuk. Bari. Bisa deh. Terang beneng. Kejuluna. Ini kan ulang. Nama orang Denny, sekolah. Sekolahnya. Cek ngomong Cak ngomongna. Ih, jadi kok ngobrol sih kan. Ngobrol. Masih Channel emang. jangan lupa Dan subscribe. Jangan Jangan lupa lupa like like. and subscribe. like, komen, and subscribe ya. Itu oke, jangan lupa. Oke, Jangan lupa. tong hilap. Yang dong juga subscribe. Udah subscribe gitu banyak. Tong hilap. Ini like. Cak, tong hilap. Orang ngomong tuh siapa? Tong hilap. Orang bareng with Tong hilap. Assalamualaikum. Dikulum, dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Buahnya episode keduanya. Nah, gitu. Langsung, nih guys, jangan lupa like, comment, and Kabian. ngomong atuh. Mudah-mudahan lancar, bagus. Jeung di akui negara, jeung di ramelan ieu orang mudah-mudahan amin. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Marisa suka. Jangan lupa like subscribe. Jangan lupa like and subscribe.